yesterday. You want to see her, Cliff? Tony, I do not hear you clearly. Would you please repeat for me? Il était penché sur les bon côté, il tendait les m'a brûlé. Il râlait sorti dans tout côté taperia. If you're just joining us, we're following the breaking news out of Haiti. The largest, most powerful earthquake in the region's history has crippled the country, measuring 7.0. Its epicenter was just a few miles outside the capital, Port-au-Prince. All of them got stuff, but they don't have one. Un peu le côté de sèche. C'est un gros problème lié à travers le monde, Seigneur Jésus. Pas de nous, Seigneur. This could be something that we can be really proud of. Just as a generation of people at Princeton, like, this is what we did. Oui, c'est ça. Il râlait sorti dans tout côté taperia, dans gros malabou, il mettait sous gros roche là. Au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne dans la puissance, que la gloire jamais. Amen.